Evo nastavak prethodnog videa, znači nastavljamo, tu sam odmah pored utvrde Monte Grosso, a ne zove se Monte Grosso, nego se zove Fort Grosso, bez Monte Grosso. Ova utvrda se zove samo Fort Grosso. Tako piše u krsnom listu, u matičnoj knjizi rođenih, u njenom nacrtu. Fort Grosso, ne Monte Grosso. Ovo je nepotrebno. Znači radim sljedeći video jer oni su uložili 2.169.000 eura. Ovo neću ni spominjati, ove ostatke, ne. 2.169.000 eura. I 621. 2.169.000 eura. Nema. Ostaje samo stup, znakovi su nestali. Nema nigdje kante za smeće. Nema. Da, nema nigdje WC-a. Nema. Znači odmah ono, ili ispred utvrde, Grosso. Aha, tu su neki znakovi ostali. Da, već su zarasli. I tu je ta utvrda, potpuno zarasla. Tu nisu potrošili ni lipe. Da, tu se vidi. Možda su malo ovo si kucnuli, znaš. Možda, jer vidi se, znaš to. I tu su ostali. Ja mislim da da. To je to, da. Evo, smještaj. Aha. Merzar baterija Grosso. Ima 2 ležaja. Ništa, putić je do nje potpuno zarasao. Sve što možete vidjeti su ovi šarafi, to je bio položaj tih merzarskih baterija sa ubasnom putanjom, dotor municije, barutane, osmatračnice. Sljedeća barutana koja je pokradena, devastirana jer su unutra bilo dosta željeza, pa je to za vrijeme Italije skinuto to željezo, krovovi su minirani i tako tamo ide sljedeći položaj. I 4 su te pozicije topništva i 4 barutane. Barutana 1, barutana 2, položaj, barutana 3, položaj topnički i barutana 4. Samo ovaj dio je dostupan, tamo se teško dolazi jer po ovom zidiću se ne možete osim mačetom ili ne znam s nekim škarama za vinovu lozu dovući. Možete si malo pogledati jer je to modernija utvrda od ove Fort Grosso, ovo je Merzar baterija Grosso, možete si malo pogledati barutanu, u očajnom stanju je i sve je zapaljeno sa vatrom i zidovi su potpuno crni jer je neko i ovdje ložio vatru. Katastrofa, na šta to liči. Ne bih htio duljiti s ovim videom, to je Merzar baterija Grosso. A ljudi donose smeće, ja? Ma neću dalje ni snimat, ne, to bi bilo to, možda ću jedan put opet snimit nešto, ovo je... Eto, to je to. Thank you for watching, just a Greta Grimm and John. Voila.